tin Bethlehem veng thang hian an manager hi zo mang fa na ania ani hi an player lui ani chu tiang chuan uap thakop maya an ming kan lam fo te po tun thleng hian an ming lam chun zom thein la om moi hi sangni pali inter village san champion tumte sangni panga tun tournament ang Central WMF football tournament champion tumte khan Aizawl South Derby LBS Suzuki 22nd Interbranch WMF football tournament final match ni bok bul kan ranta chu tiang khopa attacking game khel nasa khel tha team a fe tho khan nia chubol kan munghala tawle fet fiu turan ngai phot mai la chu tiang bokin Republic veng po chit ron mana puite goal sala tang solo tlat mai Bethlehem veng thamin an vanor ve mini druk na kal meka Bethlehem veng kia Arke train cross ball avat teu ve kha chu Arke cross ball kha goal la lut lek maya ki kian thian tana asiam pheizo kha nia atum lo doin goal la lut lek ani cross a phak don em la phak kat cross atain cross ball kan muwa kha chu avat drop tok teu ve player chu nia cross a Valpuya tangin goal a karon chuak thui lai Arke lai lu puya mama goal a try a ka chu aman thiam lo lam zok ani a bet thatok lo bok zirte tangin ron din khalman tlat mingte la lu zela free kick Aresa goal veng tha man nge chi lo ma sela ball per ala le mana dingnam sira faka laya ball thon luta din puya ron tau chuak lat din puya tangin pass thatok lo tlat mai faka ball rol na chu dikreng amara chu buang ara in rol thai maya kha chu chan somji talawa kha fall tlat wal Bethlehem veng thang lam velam siro tangin chan san nei don nge Republic veng lam in veng thei don em chan soma ava goal teu em kha chu Bethlehem veng thang Ares la bom thina tuna khana ma ram zau nge mai kan muwa penalty area ball lak lu nuin far post lama throi lu teu kher mai Emmanuela le ziru te tlan hma lam pui na sa pui te tlan hma pui thathunga Bethlehem veng thang lama hian Ramzawa tangin corner Bethlehem veng thang tau thatok lo tlat Setjawa pui te gola nai lak sak ve tlat sirhria da sang mama Arke la tan thei viau maya hasu bola tel tlat lawalom mangaya kha bola to tel si lawa Republic veng left back mangaya ilo kala mini somthum da karchan ve chaw la khela Ramzawa khan eng takron silang mo puite atangin alu threat amar chu are saman ngal mai lawa alaman thel zuya are sanga tinge beivio turangai annia anin sirhria tangin kha chu sirhria mama Jerua Teti don Laya da Siam rem sewa goal ava goal chiang ve Bethlehem veng thang lami ramoy mangin man hruai ta Bethlehem veng thang oya experience tu na khana lang ti lo thai ni lawa a film khop maya goal omna ria goal ri ma ria ni man hruai ta pet thakop maya are sakhian a bo man lo ani Zero atanga bola mu kha nia zero kha laya penalty tai thathin sia zirte has a fall zir ang thazok le dik zok ron khel chop puyang em ti hi zona om the ni sang threat
rem thei viu zona goal zone lo deuh hlek penalty area pon shat si ani wangin pui te atangin ball vor lukan hua Republic veng lamain veng thei buat andai Bethlehen veng thang lam chance Baden tuma cross ball lo dang pera aresa kachu man thei lova sang lutuk Siết đã trăng in free kick goal ta Republic veng lamian seporan su tlat mai goal khung tu khan defender Munesa ani veng lamian seporan su tlat mai siết da free kick bel khinia free kick ngor kha chu lom pala lang lo ma se mo sang ti da kha dik lo ni ball kha man tum che si lo ben per na tum che si lo kha na khosa le siết ve Zero trangin Republic veng lam free kick sang set far post lam man target a pui te trangin tok teu ve Bethlehen veng thang lam sang lutuk pui te trang bokin ama da dik chat ve ha chu ama ui don em ve o Ramzawa kan mua Ramoyan thopa Ramzawa ball da na teammate nam lo kat Mama right back attacking cross ball Bethlehen veng thang goal laman hai zir te atangin corner pet thalo ve Zirte ala siam rem tlat mai wat ti chave si ri da tangin goal zone a goal teu ve cha som le Republic vela mi ang khung le ta goal ni goal khatia le thal amaro chu fall kha fence song song den ngai man lo nia amaro chu khila khian si ri da ball kholu goalkeeper in lo save a wal pu khian goalkeeper kha ball te lovin contact om ngeya ball pe tumna lama khan ball pet fusi lo khan kha chu fall ania din puya tangin ball vor lukan muvelia phát tau fu te uve ramoya final goal luna in khan munam takania advantage Ramzawa Pedona Ramzawa goal try a phát lom về aresa ara udang thei lawa Ramzawa pet chakop mai ball kal khin na ni a shot box hi a goalkeeper tang ki ting hi har sa goal corner Pedona Ramzawa tangin Bethlehen veng thang corner aresa ron nam chuaka Mingtea cross lut veleng hala Mingtea tangin aba goal teu ve Mingtea ball da lu khania aresa aron nam chuak turak tin puya tangin ding lam sira hian Bethlehen veng thang lam hian special zong mu thei riu mai chan soma vatlang teu ve zero a volley kha antlang at se chuna goal ngemo te zirte atangin tok teu ve tat maya puite na veng ne lo trep alpuya và bây giờ đã trở về cross and roll về lấy dấu boka Paka Azu
ISL player tu ni na kan mu jing ami puitea corner pet phát lom về cross atang in cross a bok atlang zo ta lo cross ala siam rem theile tat maya fall Republic veng lam free kick Pui atang in goal mau da Munesa goal ka chu hatakin pet ni se goal thei tu Pui free kick pet mo sangan lo nam pera ka chu pet goal mai thei tu rani van nei ani ngal phot maya result thiat ma trăng to in Pui te atang in ball for lu Bethlem veng thang lam cha san nei duy ton em time second half pum anei anga han ngai sak tai la ava sang về kha chu Puitea kel tha thanga Odisha FC midfielder atang in Arke cross mai thin lo Giroud ma atang in cross ball kan hua are sa thok fall ring takin free kick lo suak tu Ramzava na pet done Ramzava atang in free kick Republic veng player ten lo tau Republic veng lam tan invent thiam pong ai piu maya Puitea atang in corner apa da tok về goal mau da tau lo thunga ma ui don em lo về le thunga ni bere tun an tu tlung na kha chuan Ramzava atang in corner din pui avati ho về Ramzava là môi về Ramzava beat môi thế mày are faron lu ta Ramzava nan bum hal pang mày lak sak zui le van tok teu chín em Jerin om thunga Ramzava atang in corner are san ron nam chuaka Republic veng lam counter Mingten lako var phaklat tikhan LBS Suzuki drew the second interbranch women football tournament final match to hun pa ngai extra time jakjak om lovin Bethlem veng thang le Republic veng ten an khel Puite le Aresa ke lal thanga Puite a penalty ava goal chave Aresa khana ball Bethlem veng thang goalkeeper Muan Sanga dan sak thei don em Munes le Muan Sanga Munes atang in ava cool ve ha chu Bethlem veng thang tan an forward poimo Ramzava AIFF Elite Academy chuak akhania Ramzava Aresan abo dik angem Ramzava penalty goal khama pe tlat maya ball per chuang le box ya Ramzava van duai le mai goalkeeper chu bum amaro chu apet sang shadani goal kham apera ball chuak zong yaron per si Ramzava van duai em Valpuia chanaya chumi ti thot tingtul chona pet goal atula ni Valpuia a save saklat mai Muan Sangan Valpuia experience forward ania Republic veng lamin chan san nei thama sa zoga penalty shoot out ma sen mang tangkai zo tabi klat low Valpuia penalty pet a pet sir tok lo ni alai bok chuang si lawa a goalkeeper Emmanuel Roizela ema ania ema tangin apa pet chave ha chu are satan khan dan ngai naum lo asang chabok sia pet na boka mar tok boka ema pet thatak zat anau panangai ne ring tok nek maya enau hi enjui zel tlak ani future bright display nei thani chun ar theng sang zuwa zelang dan moya Muan Sangan dan saklet hengem
dan moya awahan bum chiang kherem goal thatak kan hua Republic veng ti dan hi Bethlehem veng thangin pe masasia an pe goal chan an pe goal ve zela pe goal zo pe goal lawa a goal aron goal ve le ya an ain tluk song yang khosa chawtlat en po hian defender tur sum chimi en top ila defender da top chi chi yang khopa an mani an pian phung sum chim po hi ang het ngal chur maya din pui le aresa din puya a pen goal talo aresa na save saklat mai Republic veng goalkeeper aresa save cut ISL player din puya penalty pe goal ngai torangai ni line a pe tha thokhat viawa aresa khina dive dikema a save chani the hill loni to khania zirte atangin a goal talo Republic veng team captain zirte hun thak khorat buanga defender Bethlehem veng thang tan buanga gola a chiange lawan ero chuan Bethlehem veng thang an champion ang sishira le mo sanga sishira a gole Bethlehem veng thang tan goalkeeper mo sanga pe don tlat maya mo sanga tangin penalty a pe lutuk tiro tangin right back aron in switch ha tangkai khop maya tlar nung ding lam ati phui zuala luang liana mo sanga van save te uve maya ama ball pe ka tangin ramoyan an mashoina goal te po khungani kha Jiru le Ares Jiru awan dam ma penalty pet kha jersey number khaten ang khana ron langa Arefa amogan ti jok mana faka defender zokani Republic vengtan faka apet gole an phudup dup doni Bethlehem veng thangtan a gole talo tlat maya kha chu ro chuanga pet goal lo tlat mai mama an right back mama hi pe ga in liama wanga bultran to ron lang lo la kha nia lik veng hian chak don ani Arefa mo sanga mo phorna sang Arefa a goal ta Republic veng an champion ta tikhan LBS Suzuki 22nd Inter Branch WMF Football Tournament